Boas tardes a todos e todos. Grazas por acompañarnos nesta pequena homenaxe que os imos render a Jorge. Cando soubemos que Jorge nos deixara, o sentimento de injustiza e a tristeza invadiunos, pero ao mesmo tempo naceu en todos nós, en toda a comunidade educativa que somos galén, a necesidade de renderlle unha emotiva e cálida homenaxe. Alguén dixo que no centro debería perdurar Jorge, a súa lembranza, e propuso plantar unha árbore. E todos e todas asumimos esta idea como propia, pois que mellor que a natureza mesma para lembrarnos o sorrinte Jorge. A árbore escollida foi un liquidámbar, símbolo da beleza eterna, relacionado non só coa beleza na primavera, senón tamén coa beleza das súas follas no outono. Cando pensamos en Jorge, vemos o seu sorriso, a súa alegría. Difícil que se enfadase, incluso cando tocaba pelexar con el, como maravilloso adolescente que era. A súa resposta, o compromiso en facelo ben, en superarse a si mesmo e en loitar polo que quería. As follas do liquidámbar nacen verdes na primavera e sorrín no outono, coloreadas por tons laranxas, vermellos e púrpuras, e emiten un aroma balsámico que din simboliza a sabedoría e a xustiza. Dúas ideas que todos e todas buscamos durante a vida e polas que Jorge loitou incansablemente. E para rematar, Jorge estará sempre presente no noso corazón. E a mí me gustaría agora pedirlle a Mariola, a súa mamá, e a Mari Carmen e a Manuela, os seus avós, que me acompañasen xunto con Álvaro e con todos os alumnos a plantar o liquidámbar que entendemos que vai ser a lembranza de Jorge para nós sempre. Bueno, continuamos facendo entrega para unha persoa moi especial que sempre estará no noso corazón da súa orla. Entrega Cristina, que era a titora. ¿Queréis echar alguno?
Raúl, en representación do centro, vai empezar o acto de entrega de orlas. Bueno, boas tardes, boas noites outra vez. Entón, o que quería era comezar agradecendo a asistencia a este acto de todos vos, non? Das familias, do profesorado e do persoal do centro, e tamén a todos os protagonistas do acto. O alumnado de segundo de BAC. Está claro que sen todos vosotros e vosotras non tería sentido esta xuntanza. Grazas por vir a todas e todos. Para mí, como sempre que me toca falar neste tipo de actos, é unha responsabilidade poder dirixirme a todos vos. Síntome un privilexiado representando a Galén neste momento tan significativo e agardo que é motivo para todos vos, alumnos e alumnas, e tamén para as vosas familias. Hai 16 anos presentamos moi ilusionados este proxecto educativo chamado Galén, e hai 15 anos, vosotras, familias, confiastes en nós, sodes a nosa segunda promoción, e a verdade é que soa moi ben iso. Queríamos daquela responder ás necesidades que a sociedade presentaba, queríamos formar parte da educación de rapaces e rapazas, un reto, e aí estivestes moitos de vos, familias, crendo e compartindo o noso proxecto, e outros fostes vos incorporando estes anos. Todas e todos tedes en común que quixestes que os vosos fillos e fillas formasen parte do noso proxecto educativo, que esa é unha realidade en todos e todas os rapaces e rapazas que aquí nos acompañan. Confiástesnos unha tarefa difícil, moi difícil, pero tamén moi atractiva. Queríamos crear un centro onde o alumnado puidese aprender a aprender, ser creativo, dinámico, activo, inquedo intelectualmente, crítico coa sociedade que o rodea, respectuosos cos demais e co seu contorno. Ademais, todos buscábamos unha ampla e sólida formación académica, pero tamén crear persoas no sentido máis literal da palabra. A intensa colaboración que durante todos estes anos mantivemos vos e nós permítenme falar dos vosos fillos e fillas tal e como vou facer a continuación, unha frase que posiblemente algúns xa escoitastes. Vos medrastes con Galén e Galén medrou con vos. Vos teríades medrados en nós, seguro, pero tende tamén seguro que Galén precisaba de vos para ser o que na actualidade é. Un centro único e distinto, algo noso e voso,
algo propio que todos levamos dentro cando dicimos galén. Vos sodes o motivo e o centro do noso labor. Vos sodes a plasmación do noso traballo cotián. E agora, mírovos e vexo homes e mulleres comprometidos, responsables, traballadores, laboriosos e con moitas ganas de crear o voso propio proxecto de vida. Pero por riba de todo, vexo boas persoas. E esta é a nosa maior recompensa. Cremos que acadamos amplamente os nosos obxectivos. Estamos orgullosos de que nos deixarades ter formado parte das vosas vidas, ser cómplices desta maravillosa etapa que agora remata. Sodes, seredes, parte da familia Galén. Esta é e será sempre a vosa casa. Estamos seguros de que habedes loitar e habedes acadar aquilo que vos propoñades. Estaremos encantados de que volvades e que nos contedes como vos vai. E moitas gracias por estar aquí. E agora vai intervir Vicky en representación da familia, das familias, perdón. Hola, buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos, padres, profesores y todos vosotros, los alumnos. ¿Se oye o no? ¿Más? ¿Así? Ah, vale. Los que me conocéis ya sabéis lo poco que me gusta hablar en público, pero cuando Raúl me pidió que dijese unas palabras en este acto no pude negarme. Echando la vista atrás, parece que fue ayer cuando nos dejábamos en clase de Pilar, con el mandilón puesto. Al año siguiente Catusa ya no reñía si os ayudábamos a ponerlo, y a continuación vinieron Mar, Clara, Mila y todos los demás. Durante estos años hemos visto cómo habéis ido creciendo, algunos mucho, adquiriendo conocimientos, responsabilidad y sobre todo aprendiendo a ser buenas personas y compañeros. Pero esto no lo habéis conseguido vosotros solos. Ha sido gracias al trabajo y esfuerzo de vuestros profesores y vuestros padres. Hoy termináis una etapa, quizás la que recordaréis con más cariño. Os vais a despedir de personas y lugares que tal vez no volveréis a frecuentar, pero formarán parte de vuestras vidas. ¿Recordáis la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Ha llegado el momento de responderla e iniciar el recorrido para conseguirlo. Muchos de vosotros os iréis a estudiar a otra ciudad. Partís para iniciar desde ahora un nuevo camino, donde a veces las dificultades para lograr vuestros objetivos os parecerán insalvables, pero no lo dudéis, solo lo parecerán. Vuestro entusiasmo y la formación adquirida os aportarán instrumentos para conseguir lo que os propongáis. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa, pero de verdad, no como en un juego de la Play. No quiero extenderme más, tan solo agradecer al colegio y a todos los profesores el esfuerzo realizado y desearos de todo corazón lo mejor para el futuro, que cumpláis vuestros sueños. Muchas gracias. En representación do alumnado, 4 rapaces. Buenas tardes, queridos padres, profesores, amigos y compañeros. Parece increíble que ya hayan pasado 15 años desde aquel 11 de septiembre de 2001, pero al final todo se acaba, y por mucho que deseáramos que llegara este día, a nadie le gusten los finales, aunque sean inevitables, como cuando se acaba el verano o cuando te despides de un buen amigo. Estos pasillos nos han visto crecer. El aula de naturaleza, las excursiones al Varella, la Ruta de la Plata, Andorra, los intercambios. Todo eso nos ha hecho unirnos más, tanto en lo académico como en lo personal, y nos ha hecho convertirnos en una familia. No olvidemos hablar de aquellas personas que se han ido incorporando y que al principio llamábamos compañeros, para después llamarlos amigos. Personas que marcaron nuestra vida y seguro marcamos la de ellos. Llegar hasta aquí no fue nada fácil. En el transcurso pasamos desilusiones, decepciones, tristezas, sacrificios y muchas veces quisimos tirar la toalla o rendirnos. Pero al final nos levantamos, aprendimos de los errores y seguimos adelante.
Así, hubo momentos malos, también hubo momentos buenos, que nos han dejado huella y que siempre recordaremos. Y cómo no citar a aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de esta gran etapa, que muchas veces nos han hecho odiarlos, pero que gracias a ellos estamos aquí, y lo cual no hubiéramos logrado nunca sin su ayuda, nuestros grandísimos profesores, que no solo nos han enseñado a sumar y a restar, sino también nos han enseñado a respetar y a convivir. No podemos dejar de lado a nuestros padres y madres, pues sin duda, ellos forman parte de cada uno de nuestros éxitos. Hoy decimos adiós a esta etapa de nuestras vidas. Ya no somos aquellos niños que jugaban y reían en el arenero, sino que nos hemos convertido en personas maduras y capaces de cumplir las metas que nos propongamos. Así que demostrémosle al mundo que podemos contra cualquier obstáculo, pero principalmente demostrémonos a nosotros mismos lo que somos, lo que queremos, lo que valemos y lo que podemos ser. Cada uno tomará caminos distintos, y a pesar de que es triste reconocerlo, sabemos que es necesario. Aún así, sabemos que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Creo que están empezando a botarnos de menos. Boas tardes e benvidos a todos a esta reunión de familias. Así comenzaba sempre como coordinador as reunións de pais e nais no bacharelato, pero esta prometo que sí que é a derradeira. Vou a pasar lista para asegurarme de que sodes os mesmos alumnos que durante anos tiven na clase, porque estades tan guapos, tan formais, tan elegantes que me estades abraiando. Os meus compañeiros están nos extremos, tan elegantes como a sempre. Algúns a vista está. E por aí tamén. Un pouco mellor vestidos, como din meus alumnos cando me ven sen chándal: Álvaro, hoxe ves vestido. Como se algún día viñera medio vestir ou desnudo. Nesta primeira graduación vosa, comezo pola americana, pero na seguinte, cando rematedes as carreiras, se me invitades, por suposto que será de traxe e gravata. Non quero estenderme moito, despois dos grandes oradores que me precederon, sería repetirme, e vexo ganas de acabar este acto e comezar a festexalo de outro xeito este día. Son moitos os momentos que me veñen á mente cando penso neste grupo. Uns bons, outros mellorables, pero só desexo que de todos eles aprenderades algo positivo. Recordade que no bacharelato sen esforzo, sen traballo, sen constancia, é imposible chegar á meta. Comezades agora unha carreira de fondo, na que teredes que seguir demostrando que estades en boa forma. E como profesor de educación física que son, podo asegurarvos que seredes dos primeiros. Nunca vos veñades abaixo por unha mala nota. Sabedes o que non se pode medir cun número? A bondade das persoas. E vos, absolutamente todos, tedes matrícula de honra nesa materia. E iso é importante. Nunca vos deixedes contaxiar por ninguén, nin de nada que vos transmita pesimismo. Chegan anos fascinantes. Solo vou darvos uns consellos. Facedo o que vos guste, o que vos chame a atención, pero formádevos, viaxade, coñecede xente, e ante todo sede felices, pero tamén responsables. Gustaríame pedirvos agora a continuación dous favores. O primeiro, que vos puxerades en pé os alumnos, é que lles derades un aplauso forte de agradecemento para pais e nais. Sen eles, ningún de vos estaríades aí sentados ou agora de pé. Podedes sentar. Ahora vos vou a pedir o segundo favor. O segundo un pouco máis complexo, para os presentes, pero sobre todo para os ausentes. Son 3 gritos de galén, para que nos escoiten forte, ali onde queira que estean. 1, 2, 3, galén! 1, 2, 3, galén! 1, 2, 3, galén! Espero que recordedes a todos os que influímos en algún momento nas vosas vidas, e que nese recordo gardedes un gran cariño. Grazas por estar aí e parabéns.
feito, o futuro é voso, presente tamén, aproveitades a magnífica oportunidade. Moitas grazas. Se me acompañades as titoras agora para facer entrega das orlas. Os que te rodeamos o temos claro. Juanma Garrido Burgo, entrega a súa titora Ángela. Eres unha persoa dulce, alegre, cariñosa, non cambies. María Villarín, entrega a súa titora a Belén. A súa simpatía e o seu carácter afable fan que o coñezan os nenos de todo o colexio. Roberto Villares, entrega a súa tutora Cris. Unha muller de gran personalidade, para quen a amistade é un dos pilares da súa vida. Lucía González. Deseña as túas propias metas. Carlos Franco. Un exemplo de que o esforzo e o tesón son a clave do éxito. David Fraiz. Fuches capaz de gañar o noso cariño e o noso aprecio. Sonia Fagilde. Semella pasar desapercibida, pero deixa a súa pegada. Sandra López. Todo corazón, cunha cabeza moi ben amoblada. É capaz de equilibrar sensibilidade e intelixencia, regalándonos grandes momentos. Rosalía Teijeiro. Rosalía, eu quero unha foto tamén. Colaboradora e sempre cun sorriso disposta a axudar. Claudia Corredoira. Xenial por atopar por fin a túa motivación e o teu camiño. Mario Campos. Mario non está. Non me grande. Mario non te quedo. Mario, va. Dale. Grazas por regalarnos o mellor dos teus sorrisos. Laura Vázquez.
Laura, axúdame aquí, que non me aparece. Álvaro, no tengo... Está, pero se van cayendo. Cariñoso, dulce e honesto, facendo del un gran compañeiro e un alumno sempre disposto a agradar. Diego Durán. Ahora una vuelta, ¿no? Na súa ollada non hai dobrez. Alguén co que sempre podedes contar. Carlos Ramil. O teu sorriso demóstranos o boa persoa que és. Álex Diéguez. Entrañable, alegre, intelixente e con moita capacidade para ser feliz. Dona Rivas. Están cayendo todos. No lo encuentro. No, te quedas pegado en él. Ahí estamos, carajo. Tes fortaleza para enfrontarte a situacións complexas. Conseguirás todo o que te propoñas. Lara Cabado. Fixéchenos rir. Es transparente no trato e sempre disposto a axudar. Alejandro Dios. Gozas da velocidade, de veces polos motores, pero sobre todo moi boa xente. Manuel López Pardo. Discreta, pizpireta, alegre retranqueira, deixas unha fonda pegada en todos nós. Rita Rivas. ¿Quieres decir unhas palabras? Margo, como estou poniendo nerviosa. Non mo podo creer. Sendo o boa persoa que és, todo o demais é superable. Continúa e sé feliz. Miguel Zaera. Ao longo deste tempo demostráchenos que a humildade é unha virtude maravillosa. María Cordero. María, axúdame aquí.
Gran capacidade de integrar compañeiros no grupo. Candela Mondelo. Respetuoso, amable, sempre cun sorriso na boca, todo un gentleman e un exemplo de superación. Ficru Meilán. Un exemplo de superación e adaptación ante os cambios na vida. Brai Río. Recorda que acadarás todo o que te propoñas. O teu entusiasmo non ten límites. Martín Fernández Marzabal. Tranquilos que tiene que estar, ¿eh? Tranquilos que tiene que estar. A túa sensibilidade e sentido da xustiza, sen abandonar ningunha causa. Gonzalo Martínez Chao. Traballador infatigable, xeneroso na escoita, preparado para afrontar grandes retos na súa vida. Diego Llús. Divírtete e goza de todo o que conseguiches. Sandra Méndez. Cunha cabeza privilexiada, pero humilde e feliz. Seguindo con esta traxectoria, a vida só che deparará éxitos e alegrías. Javier Leboreiro. Coa túa loita e afán de superación serás capaz de lograr todo o que te propoñas. Dani García. Amosou gran interese en superarse a sí mesma, discreta, sensible e tenaz a partes iguais. Lucía Palacios. Sorríe, conseguíchelo. Loitaches e agora non pares. Alfredo Trabado. Intelixente, conseguiches demostrar a túa gran calidade humana. Arturo Sobrado.
Acadarás todas as metas que te propoñas ao longo da túa vida. Candela López. Guapa. Non te rindas nunca. Arrisca. O futuro é teu. Luís Vázquez. Brillante no académico, adorable no persoal, non cambies nunca. Prada, Manuel de Prada. Es un exemplo de madurez, intelixencia e sacrificio. Laura López. Ayúdale, Laura. Constante, serio, traballador e moi boa persoa. Daniel Vilaboa. Sigue progresando e esforzándote por conseguir o que queres. Confía en ti mesmo. Samuel Fernández. Con esperanza e esforzo, todo se pode acadar. Fernando Álvarez. Sensible e divertido, destinado a cumprir os seus soños. Antón González. Bueno, para rematar vamos a intentar facer unhas fotos en grupos, primeiro todos xuntos según estamos, familias, rapaces e profesorado, despois, por favor, as familias van para a parte da carballeira de atrás, nos quedamos profesorado e alumnado, a continuación marcha o profesorado, se queda alumnado, sacamos foto de alumnado, e logo ali podemos facer fotos, ou podedes facer fotos familias cos vosos rapaces. Vale? Creo que é necesario xuntarnos un pouquiño máis. Natalia,